Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uvažena braćo i cijenjene sestre, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu. Preostalo još samo par dana kada će se okončati ovaj mjesec. Mjesec za koje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "O Ramadanu ila Ramadan tukeffiru ma bejnehuma." Da Ramazan do sljedećeg Ramazana briše grijehe koje je čovjek učinio između ta dva Ramazana. Međutim, kaže se u hadisu i da će tuni betil kebairu. Osim, to jest ako se bude klonilo velikih grijeha. Međutim, ako tražimo u islamu da li postoji neka stvar koja može da obriše i velike grijehe od radnji koje čovjek može poduzeti, nalazimo mišljenje Ahmed ibn Hanbala, a nije on jedini koji je izrekao ovo mišljenja, to jeste da dobročinstvo prema roditeljima briše i velike grijehove. Stoga, ako su ti roditelji živi, iskoristi, jer je tebi svaki dan i mimo Ramazana još bolje nego li u Ramazanu, ako budeš bila i ako budeš, dragi moji brate, bio dobar i dobročinitelj prema tvojim roditeljima. Do sljedećeg puta, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقين.